Ibihe byiza nshuti bakunze mudahwema gukurikira ibiganiro byacu, nizere ko rwose mwagize umunsi mwiza cyane. Ni za transferi ziba ziri kuvugwa mu ikipe ya Rayon Sport, by'umwihariko rwose ikipe ya Rayon Sport tuba twabahabereye. Rwose nizere ko mugiye kuba mwakanda subscribe tukagenda twababwira iby'uyu mukinnyi Youssou Diagne ndetse n'iby'uyu mukinnyi bivugwa ko ikipe ya Rayon Sport rwose iri kumvikana n'uyu mukinnyi udasanzwe wo mu gihugu cy'Ubugande. Nje hano kugira ngo mbe nababwira byinshi kuri aba bakinnyi babiri. Ngira ngo wowe icyo usabwa ni ugukanda subscribe hano kuri Kigali Sports. Amazina ni Theogene Kwizera, reka nze mbe nababwira byinshi kuri aba bakinnyi. Yes, kuri aba bakinnyi ibyinshi biri kuvugwaho, kuri aba bakinnyi biri kuvugwa kuri uyu mugoroba rwose. Reka tube twahera kuri uyu musore Youssou Diagne. Biri kuvugwa ko rwose yamaze kuba yakongera amasezerano mu ikipe ya Rayon Sport y'imyaka 2 yose akinira ekipe ya Rayon Sport. Miliyoni 1,500,000 bazajya bamuhemba buri kwezi rwose. Uyu bazajya bayamushyikiriza buri kwezi. Uyu musore rwose bashimye serivisi ze atanga mu ikipe ya Rayon Sport. Uyu munya Senegal Youssou Diagne ubabareyo bajye mu bicu rwose. Uyu musore yamaze kuba yatereka umukono ku masezerano, ariko reka mbe nababwira iby'uyu mukinnyi Charles Mukwala. Uyu Charles Mukwala biri kuvugwa ko rwose nawe nubwo ari umudefanseri, biri kuvugwa amahirwe nka 80% agomba kuba yaza mu ikipe ya Rayon Sport. Rwose ibiganiro birarimbanyije ku rwego ruhambaye. Iki cyumweru rwose ibiganiro biri buze kuba byarangira n'uyu musore Charles Mukwala ukomoka mu gihugu cy'Ubugande mu ikipe ya KCCA. Uyu musore rwose iki cyumweru nta gihindutse, uyu musore agomba kuba birangira asinyira ekipe ya Rayon Sport, dore ko shampiyona hariya rwose mu gihugu cy'Ubugande yarangiye afite ibitego bigera kuri 11. Akina nka striker nimero 10 rwose, ariko na nimero 9 nk'uko nabibabwiye arazikina. Uyu musore ikipe ya Rayon Sport iri kushaka kuba yagura 1 na santimetero 80, imyaka 28 y'amavuko. Uyu musore nasanzwe nta gihindutse, nta birenze rwose nk'uko Rayon Sport yagomeje kubitangariza abakunzi bayo. Uyu musore agomba kuba yasinyira ikipe ya Rayon Sport nka 90% cyangwa se 80% agomba kuba yasinyira Rayon Sport.